ibikomo ubundi babihabwa ari batatu bakiri bato mu myaka yabo 2 n'abana batatu, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Iyi ni inkuru ngiye kubagezaho, ni inkuru y'ubwami bwa kera, ni inkuru nabateguriye no munsi, ni inkuru nziza iryoheye amatwi. Wowe tubana buri munsi ndagushimiye, nawe mushya ugeze kuri channel bwa mbere ndagushishikariza gukora subscribe, tugakora umuryango mugari, hanyuma nkajya mbagezaho ibiganiro byiza biryoheye amatwi kandi bifite icyo byakumarira mu buzima. Dutangiriye mu bwami bugari, ubwami bunini, ubwami mubona bwagutse. Ni ubwami buyobowe n'umwami ukomeye ukiri mutoya ariko utari nanone muto cyane, uri mu kigero cy'imyaka nka 50, ufite abana batatu nkuko nabibabwiye, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Umusore mukuru ni umusore w'igikwerere ubona ufite ibigango, yitwa Chris. Murumuna we umugwa mu ntege nawe yitwa Dimoko, hanyuma mushiki wabo we yitwa Helena. Dutangiye rero aba basore bari kwitoza kurwana, bari kurwanisha inkota mu kibuga cyo kurwaniramo aho muri ubwo bwami bwabo. Urabona ko ari abasore bazi kurwana, n'abasore bakomeye bafite ikintu bitwa umwitozo. Nta mwanya munini ucaho aba basore bari kwitoza, ubona ari ibintu bisa neza kandi babyishimiye, kandi ubona ko ari ibintu bazi. Nyuma y'umwanya muto nk'isaha imwe, imyitozo iri hafi kurangira, hakurya mu mashyamba haturukayo amafarasi menshi yicaye y'indwanyi menshi cyane arenga 1000. Ubona ko ari amafarasi menshi cyane. Bahita bagira ubwoba bakikanga, kuko baba bari hafi n'ahaturutse, baba bitaruye ubwami bwabo. Vuba nta gutinda burira amafarashi nabo bajeho, bakiruka basubira mu rugo rwabo vuba bihuta cyane. Nta kabuza ubu bibona ko ari indwanyi ziteye kandi zifite umugambi wo kurwana. Inyuma y'izo ngabo haba hari izindi ziri kugenda ku maguru yazo, zifite intwaro mu ntoki, imiheto, inkota ndetse n'amashoka. Ni indwanyi ubona ko ari nyinshi cyane, iziri ku maguru ziba ari nyinshi cyane zikubye iziri ku mafarashi inshuro nk'icumi. Ubu ubona ko ari indwanyi ziteguye urugamba. Ni ubwami rero buteye ubu ngubu. Ubwo bariruka nabo bakajya mu rugo guhuruza. Bakigerayo bahita basanga n'ubundi babibonye ko batewe. Ikiba kiri gukorwa, ingabo nazo ziba ziri kwikusanya zifata igikenezo cyose kugira ngo nazo zijye mu rugamba, kuko nta kabuza bigaragara ko urugamba rwaje. Umwami icyo akora, abwira abahungu be ngo basubire bashaka aho bihisha, basubire inyuma bareke kwataka. Ako kanya ingabo zitangira kwitegura, umugabo wese agashaka ikirwanisho, agashaka intwara yo kuza kwifashisha muri uwo murwano, kuko n'ubundi bigaragara ko urugamba rugiye kwambikana. Urugamba ruraba rero hagati y'impande ebyiri, umurwano ukarimbanya, bakarwana rukabura gica, ariko bikarangira ubwami babunyaze. Ubwami bwo kwa Chris, kwa Demoko ndetse no kwa Helena birangira babufashe, bakica abaturage, bagatwika amazu, ibintu byose bakabinyaga. Umwami bakamwica ndetse n'umwamikazi, mama w'abo bana bose ndiho mvuga. Bikarangira ubwami ubonye buguye hasi, burangiye babunyaze, nta kintu na kimwe gisigaye. Uriho uribaza ngo abana bapfuye, aba basore 2 n'uyu mukobwa bo babigendeyemo. Nitwongera kubabona, icyo tubona n'uyu mukobwa bashimuta bakamunyaga bakamujyana. Nta basore bo situmenya niba bitabye Imana cyangwa se barokotse. Inkuru hano rero isa n'iyihuse. Twongera kubona uyu mukobwa yageze mu rugo rw'abami bamutwaye, tukabona yarabaye umukobwa mwiza, baramureze, yarakuze, bafite gahunda yo kumushyingira umusore wo muri ubwo bwami, igikomangoma cyaho ngaho. Ubona ko yakuze, yavuyemo umukobwa mwiza witegura kuba
umugore, kandi koko baba bashaka kumushyingira igikomangoma cyo muri ubwo bwami bwanyaze ubw'iwabo. Umukobwa wacu tuvuga ni Helena. Nanone ku ruhande haba hari umusore waciye ibintu mu mirwano y'abagladiators cyangwa se indwanyi zarwanaga ibwami bazikoresha kugira ngo zirwane, kugira batazica barazifashe bugwate nk'aho ngaho mu mirwano, bakagenda bazinyaga bazitwara zikajya zirwanira abandi kugira ngo binjize amafaranga. Muri iyo mirwano rero haba harimo umusore waciye ibintu uri kuzenguruka ubwami atsinda izindi ndwanyi zose. Aba ari umusore uzi kurwana ukomeye, ubona ko ibintu akora bizi biri mu maraso ye. Tuvuye kuri uwo musore wacu uri kurwana ugenda aca ibintu mu bwami bugiye butandukanye, twongera kugaruka kuri wa mukobwa Helena. Imyiteguro iba yarimbanyije, ubona bagiye kumushyingira igikomangoma muri ubwo bwami. Ibintu byageze kure rwose, urabona ko bari kwitegura. Umukobwa yabaye mwiza, bagiye kumuhindura umwamikazi, bagiye kumushyingira igikomangoma kizima ingoma. Ubukwe buraba rero, umukobwa agashyingirwa agahinduka umwamikazi, kuko uwo musore icyo gikomangoma kiba cyamutwaye, ise ahita agiha ubundi bwami baturanye nabwo buri munsi y'ibiganza byabo, buri munsi y'amaboko yabo. Hanyuma akaba ari bwo ajyamo akajya kubuyobora, akayobora igiturage cyaho, abaturage akabayobora, agahita ahinduka umwami w'aho ngaho. Ariko ntibigenda neza, kuko nyuma y'iminsi mike umwami mukuru ari we se w'icyo gikomangoma cyatwaye Helena aza gutanga. Bikaba ngombwa ko uwo musore ahita aba umwami w'ingoma zose ziba zarayoborwaga na se, agahinduka umwami w'abami, harimo n'ubwami bwo kwa Kirisi banyaze bwose akabuyobora, afite umwamikazi Helena, mushiki wa Kirisi tuzi mu bwami bwacu twatangiranye. Helena rero nk'umwamikazi, umwamikazi uri ku ngoma y'umwami uyoboye ubwami bwinshi bwakusanyirijwe hamwe, avamo umugore mwiza, akabyara, akagira abana beza, ubwami bugakomera, ukaba ubona ko ari ubwami bwagutse bufite ahantu hanini. Umusore rero w'indwanyi twumvise ku ruhande uri kugenda aca ibintu ahantu hose, igihe kiragera akagera muri ubwo bwami bukomeye, naho akaza kuharwanira n'izindi ndwanyi zikomeye. Ni umusore uzi kurwana, ni umusore ubona ukora ibintu azi. Ariko nanone muri ubwo bwami harimo izindi ndwanyi nazo zikomeye, indwanyi zizi kurwana, indwanyi zaciye ibintu zituma ubwo bwami bugenda butsinda ahantu hose. Iyo umurwano ugiye kuba muri ubu bwami, harimo sitade ngari, harimo sitade iberamo imirwano irimo umucanga. Ni ukuvuga ngo abantu baba bicaye bari kureba neza imirwano iri kubera muri iyo sitade. Umwami aba yicaranye n'umugore we n'abana ku ruhande, bari kuryoherwa n'imirwano iri kuba, abandi bari kwicana hasi. Uwo musore tutazi agerwaho, abakunzwe n'abaturage, akunzwe n'abantu bose. Hanyuma umwami nawe agatuza akavuga ati, kandeba uyu musore waciye ibintu ahantu hose. Ubwo ari kurwana yerekana ubuhanga budasanzwe. Indwanyi ari kurwana nayo nta minota myinshi ishira ahita yica, bakabona arakomeye. Ubwa kabiri hakaza indwanyi eshatu, indwanyi eshatu nziza zikomeye, zifite n'inyamaswa ku mpande, inyamaswa zizifasha mu mirwano yazo, inyamaswa z'impyisi zo mu ishyamba zatojwe nazo zirya uhanganye n'izo ndwanyi. Uwo musore rero mu mwanya utari munini bibanza kumugoraho, ariko nazo indwanyi eshatu arazica akazishyira hasi, ndetse n'inyamaswa zabo. Akimara gutsinda, abaturage bariyamira bakamwogeza mu izina baba baramwise, izina ryitwa udatsindwa. Udatsindwa, ariko baba bafite ikirimi babivugamo cy'ikinye cyabo cyo muri ubwo bwami.
ubwo umwami nawe yabona ukuntu bamwogeza bikamurenga, akumva nta byishimo agize, akumva niwe bakurikiye kuruta kuba bakurikira umwami. Aramurakarira agatanga itegeko ryo kumwica. Umusore nawe akabyumva, akabibona ko bagiye kumurasa imyambi, aho ahagaze muri stade abamurasa bari hejuru atabona uko abageraho. Afora icumu aba afite, ararifata neza, akaritera umwami w'abicaye mu gatuza. Umwami nawe agahita atanga ako kanya. Abari bagiye kurasa bahita bagira ubwoba, imyambi yabo bakayimanura n'imiheto, bagategereza igikurikiyeho. Nta kabuza abaturage baba bakunze uwo musore barakomeza bakavuza induru ngo mumureke, ngo mumureke. Ariko abasirikare batabaza bihuta vuba vuba bakamufata bakajya kumufunga. Itegeko rishyirwaho n'umwamikazi rivuga ko mu gitondo ari bucibwe umutwe, kuko yakoze ibintu bitabaho, yishe umwami w'ubwami. Ubwo umusore mu gitondo arategereza yizeye ko ari bwicwe, ari bubambwe, cyangwa se ari bucibwe umutwe nk'uko byari byavuzwe. Igihe rero kiragera cyo gucibwa umutwe mu gitondo cya kare. Bose bateranye bagiye kureba uburyo umusore yicwa, ariko abaturage batishimye. Umwamikazi aramwegera, akabona igikomo yambaye, agatungurwa, agasubira inyuma yihuta, akavuga ati mwitonde, mwe mumuretse, nkeneye umwanya muto. Amutumizaho rero, akamujyana ahiherereye, akamubaza ati urinde wambaye kino gikomo? Baratungurwa bose, kuko n'umwamikazi aba afite icyo gikomo ku kuboko. Birumvikana umwe aba ari gukeka ko ari umuvandimwe wundi, kandi kuko biba ari byo. Uyu musore aba ari akirisi. Umwamikazi akibibona agwa mu kantu, akamuhobera, akamubwira ati narinzi ko wapfuye. Nawe ati nanjye narinzi ko wapfuye. Bakagwa mu kantu, bakabura uko babigenza, ariko ubona ko bishimye, buri umwe afite ibyishimo mu maso, buri umwe yatunguwe n'ibintu biri kuba. Rero kubera ko n'ubundi umusore aba yakunzwe muri ubwo bwami, aba afite igikundiro cy'abaturage, umwamikazi atanga itegeko, akavuga ko umusore ibintu byo kwicwa byakuweho. Ashobora kuba ari umusore urengana, ashobora kuba ibyo yakoze yari afite impamvu, kuko kandi impamvu yari afite yari yaje, intego nyamukuru ari ukwihorera ku bantu banyaze ubwami bw'iwabo. Nyuma y'igihe gito rero byongera kugaragara uyu musore mushiki we yaramuretse akajya ku ngoma y'ubwami, akaba ari wo uyobora ubu bwami bwose, bukongera bugasubira mu biganza byabo nk'uko bwahoze ari ubwami bw'iwabo. Inkuru irangira rero ubona ari ubwami bukomeye buyobowe na Akirisi, afatanyije na mushiki we wari umwamikazi mbere y'uko aza. Inkuru yacu rero uyu munsi yari iyo ngiyo y'umusore warokowe n'igikomo, akongera akisubiza ubwami bwari bwaranyazwe bw'iwabo. Wowe twabanye rero ndagushimiye cyane, kandi nongeye kugushishikariza gukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye kujya binyura kuri iyi channel. Ndagusaba gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byiza bigiye kuzajya binyura kuri iyi channel. Ndagushimiye.